Kako djeluje pisac kad mu postaje pitanje kako ste? Pa znate šta, koji svakom čovjeku je pisac se nešto posebno od drugih ljudi i ne razlikuje. I nekako u našem razgovoru, u našem jeziku, u našem ophođenju uopšte, često se ljudi na početku kontaktu pitaju kako ste. Pošto je to kod nas u tradiciji, obično se kaže, evo dobro, kako ste vi? To se primijetio u drugim sredinama, kad nekog pitate kako ste, on vam naširoko priča o svom zdravlju ili o nečem drugom. Tako da, zavisnosti od civilizacije, takav se odgovor i daje. Kod nas bi se očekivalo, hvala, dobro smo, kako ste vi? A kako ide ona kraća varijanta, naša žargonska, lokalna? Šta vi, u stvari, dobro je pitanje, kako vi gledate na to skraćivanje, žargonsko skraćivanje, konkretno pozdrava, čini se da to malo utječe na našu opću kulturu kad pitamo kako ste ti, eto ti. Kako vi kao profesor književnosti, na kraju krajeva i kulture, izražavanja i govora gledate na takve pojave u našem društvu? Mislim da su se stvari, kad je u pitanju komunikacije, sve više ubrzavaju. Ovo što ste sad naveli jeste upravo pozdrav koji se odvija usput, u kretanju, u mimohodu. Tako da ljudi u mimohodu ili naprave kratku stanku ili malo uspore i kažu ti, evo ti. Znači, to je verovatno uslovljeno tim kretanjem. I ljudi žele da skraćuju. To je odlika i drugih jezika, i u engleskom i u drugim jezicima imate to skraćivanje. Ćao, čus i tako dalje. A da li to utječe na našu opću kulturu? Pozitivno ili negativno? Što se tiče govornog jezika, on je stalno tu. Tu se neki 200 do 300 riječi leksema provlači, a što se tiče neke šire kulture koja se očituje kroz jezik i jezičko stvaralaštvo, onda ne bismo mogli reći da ima nekakav presudan značaj. To je otprilike ona osnovna neka komunikacija koja ne zadire duboko u neke jezičke slojeve. Znači, ipak to ne može utjecati malo ozbiljnije na našu kulturu. Apsolutno. A vidite, prije su naši stari pozdravljali mnogo ljubaznije, mnogo duže i onda je tu se u njih javljala neka širina, neka toplina, a ovo kad kažete ti, eto ti, već se osjeća neka udaljenost jednih od drugih. Kažem da vrijeme nosi to sa sobom. Ja se evo mogu već dotaknuti jedne svoje knjige, Splavari ponornice, i jedna od pjesama iz knjige Splavari ponornice upravo jeste nastala po motivu priča i pripovjedanja starijih ljudi. Imao sam prilike da kao dijete slušam razgovore ljudi koji nisu među živima i mislim da bi im mnogi zavidjeli na način kako su oni komunicirali. Tu se govori i o uvažavanju sagovornika, gdje nismo imali onu kurtoaznu upotrebu vi, vaši i tako dalje, već je to teklo na jedan sasvim drugačiji način. I tu je bio jedan vid da upotrebe onaj naš izraz stimanja. Pa ako su jedan drugom davali cigaru... Možete nam objasniti malo to stimanje radi šire publike? Evo ovaj primjer samo koji sam naveo. Znači, sagovornik, ako je došao u kuću, posebno se gotivio ili stimao. I evo da govorim recimo o svom dedu s majčine strane, koji cijel vijek, možda je prije drugog svjetskog rata počeo da koristi duhan, a umro je krajem 80. godina. Znači on je blizu 50 godina pušio. I cijel vijek je zamotavao duhan. Možete zamisliti koliko je on cigara i kilometara umotao. I svaku cigaru bi sa posebnom pažnjom zamotavao. A kad bi mu došao prijatelj, verovatno ostavljao bi duplo više vremena da onu cigaru dobro umekša, pa da mu je ponudi upravo ovako. Bujru. Kao da je drži na nečemu visokom. Prilike ovako više. Znači davala se ovako cigara u ruke. Znači i to je bio izraz... I to je bio izraz poštovanja, odnosno stimanja. Tako da taj vid komunikacije je nepovratno izgubljen. Mi možemo samo da ga evociramo danas, možemo ga nekad srest
u literaturi ako govorimo o tom vremenu. Jer upravo literatura sa sobom i nosi tu atmosferu, običaj, tradiciju i određene materijalne vrijednosti tog vremena.